Včera na memoriálu Dzecinska dramská grupa Ukrajinského kultúrno-umetnického družstva Ivan Seňuk zo Skuli vyvedla skázku Kataríny Prelísnej Čarівний перстень, ktorú režíral i obdумав сценографію Петро Курман. Я задумав, щоб то була казка, яку б зрозуміли діти, щоб сказали, знали, що мають яким актором бути. Ніхто з них не був дотепер актором. І тому ми хотіли показати, що тут, у тій казці, є і особів, є тварин, і то деяких тварин, є білочка, є сова. Так що ми задумали, щоб то було цікаво для дітей. Dneška na memoriálu vyvedzená dzecinska predstava dramského studia Art Keresturského doma kultúry Perša Žurka, ktorú po textu Tode Nikoletiča režírala i za ňou obdumala scenografiu Ksenia Boďanec. Predstavu boli patriť popri keresturskej publiky školáre, ktorí učia ruský jazyk u Ďurďovej i Novým Sadze. Dneška večer na memoriálu bude vyvedzená i predstava za odrosnutých Državný kradoš, ktorú po textu Fadila Hadžiča režíral Tomislav Rac a vyvedujú členy dramskej sekcii kultúrno-umetnického družstva Jakim Hardy zo Spetrovcoch u Republiky Horvátskej.